I kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wa ujor ka Morocco chaka FIFA percha ya u referee hadin wam hun ki nong kercha namo ki fan yong ka ye waleu wei hadin wadawa ki wo penman da rematch wa ka friends ha ka World Cup semi final Hawa kamte ne yi idau ujor ka Morocco ya uti u referee kamte wedang yi kine myi de kine upanman ya ka rematch te ton abi ya gani khubor hadu wakod khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sdang e cheki khubor ladam poe mugde phiu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em tu khanang wayo pten cho cho phiu yo yi khubor wa thame te ton sdang e cheki khubor Ka Morocco da file ko da ka official complaint chaka FIFA percha ya u referee wa put ha ka World Cup semi final ka wada ya khun ko percha ya ka friends nin ka sngi Thursday Ka Morocco da rem ko ha ka friends da ar la not da ki goal wa thap da Uthio Hernandez wa Urandal Kolomwani hei wa langba kini ki goal ka friends da poi final ko ha ka sin waso dang du hadin sos nem badang debra final ko ya ka World Cup Harosia Hei yeto wa ini irem ka Morocco dailang waki fan yong ka da yami snyaw si kinakate ka stadium wei u coach yong ka da ong u wada rem ki nei da wa cha chiliang u referee wei nei da wam MUA u yiki artali ki penalty kamte ka Royal Moroccan Football Federation da ujor ko chaka FIFA hajrong ini iwam hun ki yeru komput u referee wei ya kara yong o ya ute u referee da tip pertu ya o kam u Cesar Ramos wei da suba wa cha chiliang una ka friends Ka kubor da ongkole wa ka Royal Moroccan Football Federation da chrai ko nei bha hei tha wo put na e u referee ye ki artali ki fall ki wada to penalty ha ka first half tang wada e free kick pathan u ya ka friends we da ra yellow card u ya u player yong ki Da ong le wa ira yong uni u referee pen artali da pen chrai ye ki nei bha ma dei wam le u kam ni ki wo tam goal ya ka friends we daw man ka match ar la wi ha ka first half Nei liang ki nong kercha namo ki supporter, namo ki fans yong ka Morocco da dawa ki wo kende biang dewi, namo wo rematch ya ka World Cup semi-final haperdi ka friends wa ka Morocco. Tangwa ini idawa yong ki myi de iwo mankam, nei bha ka tournament da lai ko chakmat, wei ka friends u ya kun final ko wa ka Argentina ha imit ka sngiblai, kat wa ka Morocco wanda hap ya kun third place ko wa ka Croatia man step imit. Kaddo kam wo pen kan mo wa ka Morocco da man ko ka first African side wo poi hadu ka semi final yong ka FIFA World Cup te du kini don hi khuble chibon